ni Manang June. Shotmet ni Ama, Dakang 84 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, kay nga Ilocano. Siyak ni Manang June. Shotmet ni Ama, Dakang 84 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba With your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong oras sa napnuan pa ng ipatege, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, kay nga Ilocano. Okay, it's the 4th day of November, karuba. Bueno, 4, iti Nobyembre, kita. Dagiti pagkayo yung Manang June Serial si katuwed. John Mark Pastor. Kat, adito yung mananabo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit! Para iti talo mananabo nga oras. Iti namnam sa kiti sonata ni Ayat kan biag. Abo, riga mo ti kastuyan nga awampay ti kuryente sa jay di parmi apo sa jay Villa Carmen Ramon Isabela kaya di tangay apo ayan yung mag gadumdum nga ito Parang ada dumdum nga. no ada dumdum. We would like to know karoba, so for your request and dedication please send your messages to 0915-071-3686. Ayan na kaya nasa on at na kita mo ka adumot ti agdetexan nga roda. Thank you so much apo kadagiti online mat balong ikamanti kung daway dagita nga naka-online. We have 80 live viewers as of this moment. Naganate. Aya Layosa. Hello, okay, watching from Long Beach, California. Hello from Aya Mia. Ano naman? Hello. Lads, Mamang Elikan Papangsiping. Medita Bulag is Bantay, Ilocos Sur. Wow. Manong pagrit man birthday ko no bigat Airman Carl Patrick Bona Pe Benito, Philippine Air Force T Madalero Bugay, Cagayan. Thank you Manong from Carl ay sumala data kita amo namin do nga nag message iso na Bugay, Cagayan. So thank you very much for watching siguro and listening tapati dito official text line ka muna. Ang arot, anya mo di... Shout out ka naman ni Aaron Jake. Yan. Thanks again. Tan makabuyak ita. God bless. And more power ka na ni Graciela Yamongan. Hello from Vancouver, British Columbia, Canada. From Fe Villanueva. Kita man lang tilubong. Okay nga rod, anyaman na po ti Brian nyo tatang kanito, ay ka ti concentrate pa lang po ti agdingag kada kami. Amumi nga adu pa po ti warwara dita aglawlaw, bubulbulong, sangsanga, and other things nga hampengan na isemsempa, kaputi kalabas nga bagyo, ay ka talipatin nyo pa lang po. Agraragsak ti babasit, babanti sunatan ni Yat kan biag. Kaya tingar mo na nga sunat kami, may paay kadagiti napukawan ti manok, iti panagsang po ni Rosita. Poultry.
Raquel, amin nga upa kamat-kamaten na, sa rigsigan apagtubo ti dut-dut na. Ay kawitan ni tatangket na ungen, umarig-arig sumar sa rigsig, isuti ari kawitan nga karuba, kamano kan Texas awan natrasan na. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, kay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Hello sir, pagkablauman, kada gito'y kakadwak gito'y agyamanak, Taiwan ka no. 4J from Jason Benosa. You guys, you seem very funny from Fe Villanueva, Jamia. And of course, Ading Ella Banadero is also watching. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang, adu ti agkuna kaslakan kobra, agtar karao no mabigatan, riingen na ti sangka kaaruba. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na kawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. One more time. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan. Speaking of tatang, malagip ko tuloy ni tatay ko, Felix Seriales. Ayan, sa Jaya Villa Beltran tatati. Ayan na, kadwa na ni yamanang ko nga Regina. And of course, kadwa na na Annabelle and my sister Lourdes Seriales nga dito tataapo Villa Beltran. Anya mo kukuha nyo ta. Good afternoon. Ket malagip ko yung barkada ni tatay ni Tatang Pedro Ladrane. Ang gayam naman dita. Nag-text ako ni Mayor ko na natoy. Pero may awara ka na inya ka ngalida ang kabsat. God bless you and happy listening to all people of Ramon. Okay, from our dear beloved Mayor Jesus de Ladran of Ramon Isabela. So, thank you so much for listening, Mayor. Ayan, apo ko talaga nga naglida ang... Happy listening to all, especially to the people of Ramon Isabela. So, lipatan tayo lang nga po, kita kanito, itibiyag, at umisip tayo basit, ito yung programa. Kahit iti pagyamanam naman, kita barangay tanod, and of course, the barangay officials of Villa Carmen, iti nasapa apo nga pa nagdaldalos da iti
daldalan mi di kalpasan ti bagyo talagang nasipngot pay nag-clearing dan apo kadagiti sangsangan na iwara. So awan ti naging problema mi apo DJ Barangay. So thank you so much kadagitay barangay officials headed by our beloved barangay captain Eddie de la Cruz. Talaga nga sinapsapada iti nagdalos. Apag lepas bigat. Agtututo pa lang. Clearing down. Clearing down. Okay. Ayan, good job. Okay na yung bag. Domingo ka kayo amin dito ading JM Ken Manong Jun. Kablaawan man ni Daling ko nga ni Lorimel Millanes nga agbibuya programa yo. Thanks and more power. Di na mo imbagan nung si asinusunod ito yan. Ading Lorimel. Ayan mo tataya. Darling na. Hindi nga rata mo tiyan na. Tayo din na pantadyuhan kong ko. O mo isuna. Ayan ka mo. Ayan ka no eh. Ayan. Anyway, kadagitin na nga maggayam apo iti kuskus. Pa-contest message ay Facebook. Kuskus contest. Ayan. Thank you so much kadagitin si Mali apo. Iti na nga bak siyempre ni Kabsat Minda. Iti Italy. And ading Ella Ijaya Hong Kong. So dito nag-champion apo for the Kuskus Challenge. Apo talagang mat nga maipay une kanyadang OFW. Sa nga sonata talagang inikanda iti justice. Talagang mat nga well-defined. Nagijay movements da isong iso dito nga back for the interpretative dance contest. Hello to all listeners, especially to my sons, RJ and Christian Serra of DENR na Milangan. It's me, Vergs Gina. Ano naman? Vergs Gina. Siguro tinagan na. Nagkamali siguro ito, hanga Vergs Gina. Kana daw dito online. Hello mga pogi kong pare, Zoilo here. Nako, talaga. Nagmayatan nga sunatan. Sa bali mo, agamit ng account. Baka nakika lang. Nako, baka naman sa bali nga account mo tan nakapsat. How are you guys from November Rain? We're good. We're doing good, yeah. All right. Yes. Watching from Doha, Qatar, from Ruby Madarang. Watching from Malaysia, pabati po pamilya Rufino Difun. And also to Devino. Pasqua dita Tanggal Cordon Isabela. Ayan. Watching from Hong Kong, kanamat ni Lida Farinas. Blessed Sunday po. Watching from Taiwan, from Matho Orzame. Yes. Okay nga rata po, iti sumarno nga sonata may ipaimi manan apo kada kayo apo dita balasyo tao nga permi unay ti panagkuskus da. And for the sake of our listeners apo dito local, iti kuskus kanya da di abroad iti agdalus, iti anything, something like salas, jay unidoro kunamon, kitchen tiles, they call it kuskus. So kuskus kami pailaang damdamato yung akikita, agay termino da. And no ibagada nga lola, it's there among isunod agad apo ti nilabag dati sunata mi nga income kansyon ni data nga nagbalin meten nga contest dagiti OFWs. And congratulations once again kadagiti winners and kadagiti isuma so amin na po nga si Male ngarod. No kayat mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Dim ipaw pawit amin na kwartang Never. Taday takyat nagrigatang laingen miti at kwenta. Tay eksakto agastuenda tagpapaimas kuko enda. Santo agbanbanog ka Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon ay aparkagan ni Lola, nukas tang agkamali ka. Angem agan anos kalat ta darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdut met no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman. Santo pasarabuan sang karubaan, mayroon ranot pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Iag package met ketliklikam, tamakin na bang ni katugangang.
Nasya at no kwarta em latan. Tay kang ronaan lang ti magatang. Kontrolem lang iti agpautang. Kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka. Agkarara ka kenkwana. Agkuskus in the morning. Agkuskus in the night. Agdut met no break time. Agaw-awir ti aso all the time. Kanayon tayo parkagan ni Lola. Nukas tang nagkabalika. Angem agan anus kalat tadaling para pamilya. Agkuskus in the morning. Agkuskus in the night. Agdut met no break time. Di da pa'y sungbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan. Mayran ranot pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. Iso kami kano iti Facebook name na ni ading Virginia. Iso nga so iti in kabil na tatay no nagkapo na diti text message niya. Ako na dito ay gusto dito nga kanta kuya kaputa aso ti alagak. Idi iso nga nakadisgrasya anti takyag ko kuno nga kuskus ti agsapa aging gana rabi ayan from our friend EJ Namilangan. Tit ko na naman ni kabsat nga Ruby Abela iti General Service Office iti LG Ramon. Imbag nga aldaw yu ka Aruba ko na naimbag ko na imbag ko na dan samot ti pakainaga iganan iti imbag large hardware. Imbag nga aldaw yu ka Aruba ko na ure awan kuryente makadingeg kami iti programa yu babaen ti radyo nga di battery nalpas bagyon di pay nagawid nila kay ko walong altawon nga duty ko na nanikabsa nga Ruby kamaawagan nga ro ti matang ni kabsat Lare Avila ita fire department di LG yung apo, di ka magpupusit sit itarwar. Agawit ka kanon, tamailiwan, ni kapsa nga Ruby keng ka. O nga rot ba nung lagi dito dumapay nga pangablao? Kamanggundawa. Kaya na ni Mel Buksit Aradanas, shout out po here in Hong Kong. Yan. Watching from Singapore, kaya naman ni Mary Ruth Hilario. Idol pa bati naman si Aisel Vintican. Watching from Yokohama, Japan. Pabati po sa family ko in Rojas Isabela from Tristan Laconsay. Panamat ni Inso Rimas. Yes. Mario T. Rimas Palay Buying Station. Nga iso ti paglakwam mi ti Eric may kabutan na pintas ti presyo ka maipapili mi ti kaya mi. Idol pabati man dito ay madam mga agtartariman tilogan dito ay Mario T. Rimas Palay Buying Station ni Aldong Ichang Jojo Jake Mannaturog parang iskano tayo ingkaman yan. Kan, good PM sir, pabati po dyan sa Tokongan sa Ramon, sila Marites, Rudy, Jenny. Thanks sir. Number lang. Napukaw nga dagosan. Okay, iti mo at official text line tayo kakabsat. Ako na good day Kuya June and JM Good Kumanti. Advance happy birthday kini mamak nga ni Vanji Marquez ti Purok 5. Una na. Anang nga Purok 5 datan. Kaya ka mo. Dati umunang message na Sir Good PM great command dagiti Carpintero mga taga Villa Carmen nga ni Virgilio Mario Kangkulot request command dati Maulo Mildred tinagkablao dandan ti Purok 5. Sino nga dandan data amo ko ni kapsa ni Dandan bueno di ading ni Dondon DJ ko baka DJ para building ide ni dandan okay dandan para man ni Auntie Eliza ni na Eliza Tamani. Yeah. Jemma. Hello ading para kas man tay magkantang maulo Mildred sagot po kin ading kong adda hospital madama ag labor. Nako, kita thank you deng and God bless. Yeah. Congratulations kini ading mo nga madamdama ag labor. Tapos may nag-chat ngayon daw sila magdadown. Ano naman? Magda-down payment? Siguro. Nako, dagat-dagat ko na akon. Hi Manong John. Sa man nito, December 7 and 8, may nagpabook ba? Ada nagpabook
December dati ay inunaan kayo tadanawon nga December 8 nga madibay nga nagkontrata. Inunaan. Okay, manon jud kan Pero nagtaunan. Hampay. Kablaawam kay naimbangal daw. Request ko man dito sunata nga sabon para kada inang ko nga Lorena, apong ko nga Miro, Joel Castro, Uncle Gil Velasco, Kuya Julius Lulokisen nga madama nga mangal aldaw from Buboy Toledo, FDD Fun Forever Purok 3 Centro, Ramon Isabela. Oy, Diyos ko, nagsaya mga dinggring nga dati Fun Forever. Kung nga maapo, hami nga masapol. Di masapol may gayom gan ka aruba 84 decade do. Ngarot kadagati naman di request ilo kam di requesten. Kalikagom iti sonata nga maulawak Mildred at ingor den apo the most requested song. Maulawak no inkaman. Ana tun unanta. Inkaman mo to ata na inkaman. Inkaman gaya. Natong palentiara pa ako ang mga asawa. Itikap-kap nekat analap sa tarum marampa. Ulandis nga bukok ramramay na akiman kandila. Lupuan ng namsek nagmaris raban no sipit na labaga. Wow. Sumunga ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang tetrahe na butaw ti bukod na ay nakalaplapana. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken siletta. Inkaman kalanga inkaman. Ay naglaing kaman. Natumpalan tiara pa ako ang mga asawa. Ang sabali metin titurong never ko nga namatay tanas talaga. Barbaring mamaliw anos kandung pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken siletta. Inkaman kalanga inkaman. Ay naglaing kaman. Natumpalan tiara pap ko ang mga asawa. Talon tibungan ni ayan ayat inan anu saklata. Siya kung tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takderakon iti pamilyak. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman pay aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken siletta. Inakman aklanga inakman. Ay naglaing akman. Aywan, kablaawa mo na tahiyak. Incoming kagawad iti Ramon Isabela. Engineer Kokoy Terte, and of course kandiri ingutan na tibiyaga ni Principal Mads. Madeline Terte, good afternoon. Kada kayo nga duwa. Apo ka talagang incoming ata ko saan? Incoming. Siyempre, siguro doon tayo kakagayaman tayo launa isong ipag na tayo man tapno iti masakbayan ka dati mabalit yung kalbito no dati masawol tayo. So once again, good afternoon Engineer Kokoy Terte.
34 minutos sa karubang kalpasan de las 12. Apayat na mabulbululak tatay pala ang... Kat, madama ka lang nga po katungtungag di programa ng Poluan at da kami wano dito ang kasamitan ng radio station the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam. Naimbang nga tayo for the dito Idol June ken Idol Jan live watching kami dito Mabalacan City, Pampanga. Kaya mi dito baby mi. Kaya dito baby mi. Iting tingaling-tinggan dito kantayog lalo no dito balset isutuno kati pampaturog mi pahikablaaw yuman tinaimbang daw dito Baguio family dita at Dalam Jones, Isabela. Pahikan tayo man, detay. Oklahoma. Thanks po and God bless. Kuna na ni ating tayo from texter na 8320. Katabalong, di kita yung... Juan, dito yung Facebook Live. Pabati naman po watching from Canada, from Ramon Villaflor. Ayan, naimbangal daw FDD, pakikablaw man ken bakit ko, may advance happy anniversary. Miken advance happy birthday nano, November 7, watching from Cavite, from Ryan Villa. Idol, pabati man sa Kabatuan Isabela. Happy Fiesta from Robert De La Torre. Kangkanan Festival sa. Wow. Nembangal daw tayo amin karuba. Kanamat ni George Ray Shikel, Sardiniola Batara. Iti San Mateo, Quirino, Isabela. When iti nagkansyon namin iti ados, apo, 2 days ago, iti San Mateo, Quirino, Isabela. Talaga mo't nga nagragsak, apo, iti selebrasyon, iti 50th birthday ni... Father na ni Uncle Jerry. Yes, Jerry at 50. Iti-theme da po ka talaga mga the presence of Ford the duo and they enjoyed a lot our show. And actually, we were invited again to perform sa Jai Bayumbong into no December 28, 29. 29 sa? Iso nga mabannog tanton right after our gig ijay Pangasinan diretso da dijayen Vizcaya. And kuna na dito ini kabsat nga Sally P. De Leon, kuna na Idol June kablawa man ni inang Aida Velasco Panganggaan from Echage. Request song is Willingly. Ayan, good afternoon kada kayo ta. Kasama yun di best friend ni Valentino Balong Rodriguez. Ni Naka na. Wanan. Madi na mo imbagang ngamain, kung na ni kapatid ko na professor, mag-graduate ng doktor ng education, kung na best friend ka ni Valentino, di naman imbagang no, tinagan na kayo mo. Anyway, no sino madatang kapsa mo, ayan, naimbag nga pangal daw yun to amin. Joel, ayan, ni Professor Joel. I guess DJ Isabela State University nga gisusuro dito. Wow, siguro. Ayan, pakablak man na po tayo Regala family dito ay Bataan ken Dagijay Santiago family ken Maige family. Dito Herona Tarlac. Salamat apo, more power from Christian Santiago. Kana man ni Shell Pagador, pa-shout out po sa family Pagador dito sa Imos Cavite. Ayan, naimbagal daw yamin dito Imos Cavite. Watching from you. Ano naman? Mana, watching from you, mga ading from Lorenzo Pagirigan. Watching. Amom, mabalit na nga i-claim nga hanlaan nga Interot Cagayan Valley dito programa. Because of our listeners and viewers, talaga nga international iso nga apo, nagdakil apo nga banag. Para kata kami na ita, nga naka-adita kay latapo, nga mangtartarabay iti programa mi. Pekas na pa nag-boses mo. Medyo makasangit ang harod basit. I'm so happy nga nagiti viewers. May entertain na lang. It's a matter of modulating. Okay. Kung naman ng June and watching from Santa Rosa, California, na imbagan na imbendisyonan nga Domingo dito sa Pilipinas. Apay kabla awaman da kami manan Manong Baldugo Edmalane Francisco Coloma Antalan family. God bless you always Manong and adding JM. Thank you so much from Rigel Coloma. And of course to from Ma'am Devora. Agor ka Baldugo, ayun. Baldugo. Nauding kami dito apelyido na nakaluban. Kalamat ni Ma'am Devora Batara. Anak ko na dito. Hello Sir June and Jim. Magyaman kami itinagpintas nga performance with the birthday nila kay Kuya Jerry Batara. Sir, pa-request na gayam paikanta ka no tayo My Happiness. Ito no madamdama. No English version. Thank you. There's nothing left for me. Ama di sa balik. Hindi ka mo ta. My happiness. Apo, pang baleta, pang last night ata kabsat. Lala. Hello FDD, ko naman ng Tikasi. Yes, kabal Salvador Avilo. Hawaii, good afternoon. Kita kay Tami na po. Good evening.
Good evening. It's already 7 p.m. di Jayan. Siguro. Yan to Kapsat Ronald, ni Manang Josephine, and Auntie Lisa kung kuna mo tan, ni Manang Lisa and Daniel, yan, of Hilo, Hawaii. Sino, anak ko na? Awan. Ni Auntie Elida nag-chat ko na. Anak ko Ang na. makablaw man da kita ipata nga wabwab. Kasi may dita din nam awan nagbasulak. Yan. Kung namot ni Michael de la Cruz, iti balmo ha. Hardware. And engineer. Naimbag na daw yung engineer. May kantay man dyan, kailiw kantula. Wow. Okay. So much with that. At tingoro tayo sa natin nga mauluwak Mildred as requested earlier. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakesnahan nga nilakay mo, tiin kay sagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko maistardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Taiso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed, Mildred. Kung naknutay ka denden ng asawa, tiin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimet, Mildred. Kung naknutay ka denden ng asawa, tiin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, impay pulo sa nga pagserbiyan. Kasta lang nga ruden niti ubram, balang kantis kanto pailang. Barang ko adda pa'y oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano nangisit kudil mo, weno narasay takid kiday mo. Tinapatek may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tatpintas sana pudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Lakit di salimuot na mut ng deglawlawan na yan. Kagkuna na dito ay anaimbag ng aldawi FDD pahikablaaw man ken bakag ko nga may advance happy anniversary me ken advance happy birthday na no November 7 watching from Cavite from Ryan Villa and Ruby Precious is watching from Doha, Qatar. Ayan naimbag aldawi ko na doy and Presi Callejo Balancio Kamanggian. Hello po, pa-shoutout nga po mga taga-Solano, Nueva Vizcaya. Nang runa ken lakay kong ni Batchoy agyaman ak manong ko na. Naglito mo ito yung cellphone mo, anak ko, nagriga nga basaan. Apo nariga, sakit ti mata data nga agbasa, nakakalit-lidom. Okay, kuya, ako na naman dito over our texter 7778. Kablaawa man ni Jella, itinaimbang aldawyo. Dito ay parlor. Kablaaw, nagabukin ni Bani De Vera. Ipatukori man dito Dance with My Father Ilocano version. Kuna na apo, thank you so much for listening apo dito.
Public Market Ramon Isabela kadagiti so amin na po nga naka-tuned in kada kami lalo kini ading nga Rika. Ading ko Rika, api kanu nga di magson ititimbang mo iti 20 kilos. Somebody asked me, api nga nga di magson mo tan iti history ni Rika iti weight na ko na ay kakon amo at ititimbang na kat nagpanayon sa 10 kilos ti sinumpang. Ayan, anyway, keep on keeping yourself beautiful, ading Rika. Yes, talaga mga papintasan, alang mga sabadi ti papapintasan, bagbagi mga madim nga papapintasan. So, congratulations for that additional 20 kilos. Po, nagatitug dito ni Anak mo na natin. Buena mano nga kablao na imbag manang nga pangal daw June ken kasama kini JM. Kaya saan ka kumang umang nga agbasbasa ti kablao mi tasikat liwliwami ti aldaw ti Domingo. Oh, kita man. Kaya kumang kablaawan dagiti barangay officials ito'y San Leonardo Aglipay Quirino, uray no mampay permiti banbannog dadi manarima anti bagyo ani Rosita kat nang ted bagyo nga ni Rosita. Kaya mang ted kaman ti sonata nga ipaayo kada kami padak nga barangay health workers isu tay sabon. To isuki yung akom kablao, Letisot. Letisot. Sot, apa sot S-O-T-T nga talaga dito. Sot. Siguro, sot. Letisot. Sot. Cut. Ayan, pag-greet man ninong dagitoy Lumanoto. Lumanoto. Wino agluluto kano tibaduya. Wow. Apo kay kumandeta nga amakan at munggo na di unag. Dito balay. Kan dito dagitoy ubeng ni John Jelay kan blessed ni Uncle na ni Mike Kuya nga kwa Aquilino Lopez dito. Wow. June Lopez. Agi patulod kayo dati ko ano di uno dati mang ati munggo na favorite ko apo deta. Ket awam mo tan di mo ang agluluto ni Auntie Ansingon di jayon Villa Carmen. Usually isu na ti agi padpadigo di jay. Apo. No, naira na nga di jay ka. Suluwak data. Hello po watching from Kuwait. Naimbangal daw karuba God bless from Rodalyn Marcelino. Ayan. Hello mga idol. Mga idol watching here from HK. Naimbangal daw yo. God bless you both from Roderick Crystal. Okay? Tuloy? Agor ka, today, dance with my father ng Ilocano, kahit kansyonan para kadagitay kakabsat tayo dito palengke. Ti Ramon. Ano man ti pauno na di jayan, balong. Balsenitatang kita man mapukawak pa mismo nga nagaramid iti nga kantan. Agor kata kita enta. Barbaring masarakan ta, iso ti tiraan tanukan. Awan. Basa talaga. There goes. At yan, Sonata. So, kadikiti so amin na pong kadenden na dabay lang dagiti tatangdang. Keep on loving your father. Ayan. Apo, asidigan. I mean, hantay mo. So, ngayon ka na panawan. Give your best time to your daddy. Idi maladagaan Genggar nga addaan na tipong Agubakam ken ni tatang Sana isala araman ni nanaw Hililinak kenggat makaride pa Sa agin inayad nga mangyuli kanyak Panagdungo ti amak mariknak No kumalang mabalin No datay panawen Nga ingkam magkibin Kat isalanak kasubing Tay di patengga asami wen Tatlo may papasko Ti ayat ko kento'y ilin Hello, good afternoon to ating Diana Cristobal Loy Luwag ririkam keninanang ko Agpais
salaga nakaadagos kini tatang Kasta unay panangay ayon na wala Sana tumetla ibaon nga pakumbaba Nuti rabiin na makaturuga Mangibatik kwarta't pagpungpungan na Kedya kim pagpagaru apanawan na Lukuman Panawin nga kaadang Ure may sa adang Kaya nanong ka? Kanyam ti chorus na tayo Nalilem kariyak Pilyak kansyon at iyak patenga Tati ayat ken iliw Maipapasko amin ken ka Jak mas baalan ti lundaan Takas taunay panagib-ibig ni nanang Kararat ko kararat na madlang Nalablabes pa na tustusana Of course, we're going to have time. We will find time to meet you, Ading Dinah. Di kumudno, di karkarara ko, ngin ka di sublim, te amok nga inaya ni nanang, amok nga di natumetlapagan, ngem apo ipatay na, makasalat balse ni tatang. Dardaran ni Rami, batong paltin na panagsubli. Alasat 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 Palusot ang ko kinanta di chorus kasi Hey oh, nakarkaro kabaw mo. Bye 90% iti kinataom itatak kurang kaputi kinakabaw mo. Second voice at the first voice ka? Haan nga tayo dito pagtutungtungan Ana? kita. Ata ba atom kikita aman? Oh Ape nga nang itugod ka ti uniforme para dito ito gaulaan. Maday isuot ko damdama ata Oh, ay kakitag sukatan ni. Oh. Maday. Insad yung mga talaga. Tuno ka naglangat man hindi nababasan tungan ti. Style mo na lipatan man ang arutiga po na nga nag-uniform ka. Good afternoon, ating kumare LV Baldovino sa Hong Kong na nga malamyo kung ano tayo mga idols, kumpare June, ken balong amak. And of course, Maria Hesita, hello idols. And of course, that's great. Kung na ni ating Diana Cristobal Louie, see you next week. Next week, you will be here next week. Oh my God, we have to prepare something for you. At ati, ano ba naragsa mo na iti Batch 88 iti last na ito from gawid ka siyempre masibukan man nun dagitay hanga masipsibukan iti arak and happiness of course makikita nung kati post yun talaga gamit nga may isa kadagitay ka-active na Batch 88 iti anyaman nga panag basta no lasal iti pagtutungtungan Batch 88 sumbrag iti panunod ko kaputingin na active yun and Jonathan Biascan says here, kablaawan da kami manong kan ading arutoy kami California ni bagag ko nga ni Jenny and it's me Jonathan ko na hello good afternoon kanya nga dua. And of course manang Florencita Bermudez Alonso of Hawaii is watching. So Batch 88 we're going to have 30th reunion ko na lang. Na abang nga ibisto yung mutan nga babaglalaki kayon so Dr. Adriano Sabado ay kabats na. Siguro ititawon na dahito ka plus 46 o 47 na ni Dr. Adriano Sabadon. Si Kamat 49. 49. Kung nga mailimang data. 11 years langan, 20% discount. Nabayag pa ito dyan. Nabayag pa. Nabayag pa ito dyan. And of course,
Apa yung ita? Keep on sharing and liking our videos, Kaaruba. Umado tayo pa. At ko na tinio ko na. Kuya John, pakigreet man ni Senador Nelly Mariano ti happy anniversary da. Kini Richard na. Tata ko na. Kaya pakipatayaman tayo sunatang akas makitan para kanya da. Dandani man nagsubli sonan dito ay Hong Kong. Yes, he will be back onto 8 iti November. Iso nga basit lang nga oras ti pa nagkadwada kini Richard dito yan. Wow. And she's coming actually itata. Taapang kami di jay pangal. Dami nag-text dito ay. Itchage. Kung na napakigreet kami amin, bahal kayong enumerate from Ate Odessa. O sige, sagay sa man. Okay, kaputa agdidingag da. Kabalawang mo no, amin nasuda. Kabalawang tayo, DJ limang ukendang, barong nga kay paspas ngay. Good afternoon kada kayo. Di aso ni Ani, ayan, sino da kay Dagiti Agidingwon da. Dingwon da lamlamos di jay, igid, and of course dagiti sapong. Bulbulong na isalat din tigal ba. And of course, Odessa and Jojo. Yes. Ini Joroni, Vines Falvanic. Uno ni Joroni. And of course, Joe Maximil. Nagatitindong nga nagnagan. Hindi sa marunong dyan na dyan. Joe Maximil Magalona. Maxim yun. Aya. Good afternoon. Basta Jody. Jody. Kada kayo amin ditan. 6 nga. Ukon, 5 nga pusa. 5 de jay ukon. 6 ko na nanay. Mapangarod kayo dyan may isa. Ay, aya. Sabi ko nga. Sabi ko nga. Okay, so anyway, para keng kakabsat Nelly together with Richard, agtultuloy ko maiti kina lapsat ti pinagin yung duwa or yung aginadayo kayo. Long distance relationship nga kunada ka amuming agbalay gid ta. Iso nga para kanya dito nga sonata nga income kansyunen. Para kita tayo damdama. Damdama, we will surely have fun together. Dati siguro Timothy nga sonata. Yeah. Para tiyo muna ako sa kas makita bayati panagdenata Emotional. Kas makita adun naglablabasan ta kas makita Baby, masapul ta tunggal may sa baby, di kay papanang tipod nung ayan kas makita baby. In loving memory of Rico Puno. Yeah. Kas makita nakapinpintas kalatan, baby. Oh yeah. Kas makita agmauyong apay laken ka, baby, baby. Are you happy? Kas makita natay lagarod ni patay lat magsinda di kay papanan tipod nung aya kas makita Aglapas man di adu atawen awan iti dua-dua taliawen da ken mas daaw tibang laigi taadwa dung teng dung baby amay libot istoryata tapno maamuanda tipod nung aya baby taliawan data
Yes, ginandot mi nga ni kan nga talaga ti baby na takay mo nga oray no iti apag kanito laan kat malagip mi apo iti kinalaing iti may sakala kiti legend iti OPM. The late Rico J. Puno, baby. Are you happy? Yes, baby. Dumteng amay libro't istoryata, baby. Oh yeah. Tapno maamwanda tipod no nga aya talyawan data. Tapno maamwanda baby tipod no nga aya talyawan data. And of course, once again, happy listening to my avatar sister Rahina Mayat. Ama ikanti baby deta kung nana mo. Kung naman na bagis bigoy. Bagay siya man pampaturog mi sis siwit. Ay, okay. Ito no, agsubli kami. Ngarod, agsubli ti for the gituwo ka alpasan. Iti sumagmono nga palagip.